L-Unjoni Ewropea mhijiex biss il-mexxejja. Iċ-ċittadini għandhom ir-rwol ċentrali huma jkoll iridu jgħidu tagħhom. Fil-Mużew tal-Arkeoloġija attendew 20 ta' persuni biex jagħmlu domandi lill Prim Ministru Joseph Muscat, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker u l-Kummissarju Ewropew Carmen Uvella. Minn Brexit sa jum għall-nanniet u l-opportunitajiet tal-studenti kienu lkoll fost is-suġġetti mqajma f'din id-diskussjoni. L-Unjoni Ewropea mhijiex qedem biss għall-aspetti ekonomiċi. Jeħtieġ li tiggarantixxi li ċ-ċittadini Ewropej jingħataw drittijiet bażiċi. Il-Prim Ministru Muscat bħala il-President tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea qal dan għall-mistoqsija tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Pensjonanti. L-assoċjazzjoni staqsiet x'inhu propost biex fil-futur l-Unjoni Ewropea tkun iktar soċjali minn dan l-att permezz ta' pensjonijiet sostenibbli. Proposta li l-President tal-Kummissjoni Ewropea stqar li ma tistax tkun imposta mill-Kummissjoni fuq l-Istati membri. Id-differenzi fl-Istati membri tagħmel l-Unjoni Ewropea b'saħħitha. Hemm pajjiżi li jixprunaw l-aspetti ekonomiċi, oħrajn l-aspetti soċjali, oħrajn l-ambjent, fakkar Muscat meta għamel referenza għad-diversità li joffru l-pajjiżi fosthom Malta. These differences make us what we are. So we happen to be a neutral state. And I happen to be one who advocates that this type of constitutional neutrality, maybe the wording is not the happiest in the world, is something that serves not only us, but it serves Europe well in the center of the Mediterranean, where there is the need for more people to trust each other rather than people to arm themselves up. L-immigrazzjoni kien suġġett ieħor diskuss fejn Jean-Claude Juncker fakkar kif l-għan tal-Unjoni Ewropea u li jkunu mħarsa l-valuri Ewropej, għalhekk daħlet il-miżura tar-rilokazzjoni tal-immigranti fejn pajjiżi tal-oriġini ikunu mejjuna u dan mingħajr ma l-Ewropa tiddomina l-kontinent Afrikan. Ma dan qabel il-Prim Ministru Muscat. At the end of the day we said no. Solidarity is not something you ask for when you need it and you don't give when others need it. Fuq kollox anki fi żmien ta' xettiċiżmu kbir jidher li hemm iċ-ċittadini Ewropej li tassew jemmnu li l-Ewropa se tagħżel triq tajba ċ-ċittadini tagħha, speċjalment f'kapitlu kemm xejn imqalleb fl-istorja, futur fejn jidher biċ-ċar li huma se jkunu protagonisti.